Hey gogo. Hey gogo, Ngiyakhala. esinenza balengisa buhlungu. Ngiphi leyo gogo? Sengipende lapha emzini lapha before le bridge laseTonga lapha ejabulani epende yabo. Manje nalo omunye umakhelwane wami nayo sengipende yabo. Uyakhumbula nyalo kune kumkhivana yabo. Ngikhumbula. Le pende makhelwane. Umile. Mina ngayithenga le khankuna leti bhula leti strong akhumbula ngisikhankuna leti bhula leti strong tikukula nani nani. Ngikhumbula. Le yami nyalo solo ismart and nyalo seyikhanya ngathi le nto ngiyipende namuntu vele solo yinhle. Maye wena ukhalelana. Nomakhelwane leyo soyangizona ngenxa yokuthi indlu yami le pende solo ayiphumi le pende. Mina ngamtshela ngathi akahambe uthenga iquality le nyalo sengisaba nokubuya nyalo. Mangithi ngiyabuya nyalo uyangihleba ungibuka kabi. Le nyalo songithembisa ukungibulala. No gogo ngijwayela kabi ngoshela isikhathi ubhizi yakhala la ngikhalisa ukuthi ipendi yakhe isa-right amakhelwane. Ngimtshele ukuthi le pendi uyithola kajabulani painting leya. Ngathi Angakuphinza ngalenye la kukhala la. ngakumtshela gogo. Ya. Yeah. Gcina ube invoice solele kukhala. Shaba muda wena. Ngeke ukuthi uzogibela 15,000 so right there afford. Ja.